Noti mwanza noti itatu andatu itatu imwe nyanya itatu isine 0703663183 kana noti mwanza itano imwe kenda ile kenda inya 0751992994 namba siya kwa saki 79 utumani mukubini 21992 ile mwe kenda ile ndume utumani waku ende na nengwetha ndi upitiana ndi sisya mbite ni Paul kulia lamu kuika mapenzi na kibeti chao kana nomane cheta kana chatwa nomana undomuna isi mapenzi maika wanandu mabindeche mapenzi meka wanandu meku nena nonginya munena nie no ikikulia kewi tata wikikulia balachavika wikikulia yani makulio withie ni muende na utedhe anisha bila shaka ni wewe speed ila mundu wokite na yo na pia no senza sia ni design diaende tekabola ke kati yangia ke wambeo kwamba tumeambele kona ukabwa musisi odhiwe thana no musia itimedo ukona senzi yake we moyo mwinga ngimbe yange uniwa manaka na mundu inde ni wabika mudia ko either weekend iloku kama mapenzi my brother nondo no humane wale kweza kuona science tai manyaka na kibeti chaku kineza ubika mudia kineza kuita na aka ainge tondo ni wetani kana na mayesi kila kitawa kutwa kana kumina ni chao aka inge mayesi mama imana kwikawata aicho kuona ume maikulia kana no mana nondo mondo mukosu maybe nda tyo muthenyo nomwe nda esobika mudia muthenyo nomwe so just be careful no imukula sia muinenania umane kana ona kendi ne watwa Peter betati lingerosia kasarani kibeti chakwa kimwi munene kwethia yu ona ni tuandanesa kulicha sijui ni style gani ninaweza kutumia ndio nifikie chakula bila wasiwasi we Peter pole sana my brother yani wona yue dawe utusa utanalika kona ne kibetikeni cha dhini choke yundu ona kiisi kila kitu wa mapenzi ni chao maybe kiisi orgasm ni chao kwithia kibeti chao kimwe munene kana kwithia omuwe nywe mwe munene tikisiei chaile to musia kwika mapenzi undu bailite na utumie style sia kwisilanga liko yetina tadogi style na utumie style sia mutasia nite mutaendeta ngalikwemwe for example kethia yani mundu muno eulu asiaite ngaliko ingi na kusiaite ngaliko yengi ukomete na mongo na ke kalilolu na aisisia opposite side sino imwesi ya designs ilaito utona kutumia ukethia ndona thinika na ke pia ukethia no waenjoy mapenzi pia na utumio no mutumio style sia kwiko munga mite kwiko wikalile kivila na ke kwikalila sindu sia muthemba to suna design bingi google no kwana kana osasimu 0703663183 kana 0751992994 comment yaku kana outao waku kana pia ikule yaku uthenyane wa umundi nethiva Athiani Fm hello ni nena nao ayena nae na nzelo guma janza bimka mugo yugo jae be mundu mugani jawana ge na mundu mugozi ni aida ni jamuno nundu trako manae enda ukita kuonga ndenda uiliga boenda gita kuonga na wami na kuongo ye ndo aikoloje ya ndende kwendo hizo idaje ndini ukulia weni wa mwonga kana ni wa kukuonga mundu mugozi wo kumbonga ata kuonga bingi noge wa lewana igwada ndia we ule ya maundu ati wa kola ingambio dani we pani ni mundu mutadani kana ijao nundu na wazija mwe wake otawa nikibeti chaku kibeti chakwa nye kibeti chakwa mundu wote da wanguli bangida uyo ya ai na kibeti chaku keba kibeti chakwa jambio zemba na diwa nye nyonyo kana diwa jana kuitie kida ngainga ngaumango zindo na ngibenduka wati mudwae ona diona mbango tutwane Athiani Fm hello anti yes hivi ndafika karibu sana nyaga embu anti niko kutungia muveni mautao maku mauseu thank you na
akango tavyo ndwe yamanya kana gukoma kwithwa na mini na wano ko likanda ndini moleda vulane vulane ndani ya blanketi na gukoma tu ndiamenya kwe formula ya gukoma na kwe mini ninju nina soma maundu maingi muno na ne gutunge muvea ndio muno. Asante.